sunburst flowers calling on warm days overdue. मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां और पितामह भीष्म की तरफ से विजयी भव पुत्र। Shaktimaan tiya kan shiat lar Mukesh Khanna hi kumsang khajakwa somnga paria June ni som pakwa Mumbai Maharashtra India piang ania June thla hian kumsom rukpani alo ni veder to dona BSc graduate ni in master in law azo boka hengba ka hian film le acting alo zirbing to a prestigious Film and Television Institute of India atangin a graduate pokani kumsang khajakwa somriat pakhata film changtana ama saber hi rohi ti ania movie panga ve la changa a hlotling vaklom lawa kumsang khajakwa somriat pariata changa kumsang khajakwa somkwa an chan Mahabharat ti chu aron fu ta hle maya heta hian Bhisma Pitama angin achanga kumsang khajakwa somkwa thleng an changa DD national a chuak thina पितामह अर्जुन, क्या आज तूने फिर भीम की खीर खा ली? अच्छा, पुरुष है कहाँ? मैं तो उन्हें वही कुएं के पास छोड़कर आपको ये बताने आ गया। ये आप प्रणाम किसे कर रहे हैं पितामह? गुरुवर द्रोणाचार्य को वत्स, आओ मेरे साथ। he movie changturan som hian Duryodhan character changtura somania mase Duryodhan hi negative role athalolam character anga achana ngaya wangina hnol phota achan chu show reng renga mi thalole character thalo negative role ne hi TV mani se adulo shipshima mase hnuwa Dronacharya anga changtura anti le chuan aduta a mase an hantan tak chuan Bhisma Pitama ang hian aron changta ani Mahabharata an han chang hi a movie le ama hi an lar ta ema Indian television history a show ro puiber ati thehiala a chang tu dang te po an lar pha le boka he show cinema an chwa phei chuan kholai te chu are duk zelan ti hiala ni hemi nu hian TV show sang Teri Meri Ek Zindagi Chadakanta The Great Maratha Yok Marshal tia te chuan alang ve zela kumsang khajakwa somkwa pasaria chuan aron larle na le no pangte du Indian no pangte hero Shaktimaan chuan aron lang tanta a he show hi superhero series ni in producer hi ama thau hi ni nge a वरना कब तक रोकता रहूंगा मैं इन मिसाइलों को? कम किए हुए उन्हीं तरंगों से पहुंचा जा सकता है जयगौर तक। मतलब जयकौल का अड्डा उस तरफ है। Shaktimaan hi India superhero screen a chuak masaberani a no pangten andu in India rampuma alara Mukesh Khanna po hi kholaya chua hlekin no pangin an lo bor na sathin hle a Shaktimaan anga thlok turten an lo ti thina ataka Mukesh hi no pangai na takmi ani boka athenin Mahabharata Bhisma Pitama angin an lo treat boka Shaktimaan an to po khan ti chhunjom le tura request atam hle maya movie chan na reng ate hian mi thata character chanchin awangin ataka po ama hian nun pui hle a rui thei thil le thil thalo reng ati lawa superhero in thil thalo an dingai lo ti in ataka athalam nun pui du mi le role nei na reng aril ru zong zong pechin tu ni a mejal te po no pangta na hero chuana judo nim ni ati nge a lar hle ma se negative role athalo lam achandu lo wang hian a theina takala phau chok tok lo ema TV series le movie po tinwala negative role du lo wang hian offer a hnol tama ama chau ni lawin film industry po hian an chan ve le thau nge yang Mahabharat le Shaktimaan ang ema hi tom to lawa ma se a class hi anda sang hle a
a opui tak wang te hian Bollywood lam opui tak nei tho Amrish Puri thak tura somani li a ma se he offer hi adu don lo ti kan hriat fek angin a hnol le thakani tuna chuan ama in production company aneya Bisma Production ti ania YouTube channel po nein a YouTube channel hi Bisma Production ti tho hi ania सिल्वर बटन मैं भी काफी वक्त से इसका इंतजार कर रहा था और मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं समित को भी और सतीश को इसी तरह से और आगे बढ़ते जाए सिल्वर के बाद कौन सा बटन आता है गोल्डन सिल्वर के बाद गोल्डन आवे गोल्डन के बाद प्लेटिनम भी आता है यस ओके चलिए इरादे बुलंद रखें और के बड़े रखें Children's Film Society of India Chairman ani boka Jaipur Accra le Bihara Acting School ahong boka Honbel ala tumthu ala soibokani acting school ala kal to na Film and Television Institute of India tenen po anlawin puiton to nge a kumsang ni sompakwa October khan Mukesh Khanna hian Shaktimaan 3D animated series to kumsang ni somni a unlaunch tur thu asoya शक्तिमान है Fidruk le inches khat asang ani a actor a chuan Amitabh Bachchan le Sanjeev Kumar adu bera nupui ala nei lawa nupui nei lo ma se no pangai na takmi ani a Children Film Society of India Chairman ani nge